wethu siyabingelela ekuyona ke channel yakhe enginqaphambili asikuveze ukuthi igama le channel silishintshile ngenxa yokuthi i-channel siyabothi ikhula kakhulu ngenxa yesupport yenu nesinika yona. I-channel ngeke kusaba yithi njengojwayelekile. I-channel igama layo new flick, yes. So imbukiso eqoshiwe lesizoyibiza ngalelo gama ngenxa yokuthi siyabheka ukuthi igama leli yithi besilisebenzisa ngithe mangithi ukuyohlola ngatho ukuthi khona sebaregisterile ngo-2020 omunye uregisterile futhi around 2019. So namanye amakhamani zalisebenzisa. So sifuna into unique, into engeke isetshenziswe nombani noma ikuphi, yabo. So ngaleyo zathi leso sithi asishintshe ukubungaza nokugubha ukukhula kwesubscription kuyona i-channel. Abantu bayakhula kakhulu uma ngukuthi awubasubscribe kuyona i-channel. Siyaqhugquzela kakhulu, siyakukhuthaza ukuthi awuhambe uyosubscribe ngani yakwethu ngoba lokho kwenza ukuthi sikhule. Ukukhula kwe-channel kuyosho ukuthi ulwazi siletha kwena luzokhula nalo, sizofinyelela nalabo esingakwazi ukufinyelela khona. Siyabonga kakhulu. Sila kudokotela ePietretif eMpumalanga ePola Park. Idokotela kunjani? Ngiyabonga kakhulu mzansi. Abantu bayaphupha everyday, omunye aphuphe nje aqhubeke angakushaya imkhuba lokho. Kubaluleke ngani ukuthi iphupho nephupho umuntu ahlole noma ayibantu abahlolayo ahlolisise ngalo noma ufuna liyeke nje? Ngibonga kakhulu msakazi ngiyabonga thuba. Kubalulekile ukuthi iphupho mangabe uphupha ulisukumelele lo phupho lelo noma ungalibona wena lingabalulekanga kuwe, uyabo. Ngoba ngasho ukuthi thina abantu mhlambe thina sikhula kakhulu emaphusheni. Yonke into siyibona ngeyibonakaliso ukuthi mhlambe kanje mhlambe uyaphupha ugogo wakho umama wakho ini kanjalo yabo. Kubaluleke kakhulu ukuthi iphupho uma usoze waphupha nje usukumele iphupho noma ngithiwa alibalulekanga, ngoba kusengenzeka nje sithi nje mhlambe uyaphupha lapho bafuna ukukutshela ngokuthi mhlambe ucaphela kunento ezakwenzeka namuhla, uyabo. Wena uthi uma uvuka ekseni uthatha ifoni yakho bebhizi ngefoni yakho ukhohle indaba zephupho, uyabo. Le phupho ungafuni ukuthi mhlambe uya mhlambe emntwini mhlambe usebenza ngesintu ufuka ulibuze kuye or mhlambe ubuze omunye mhlambe owazi amaphupho, uthatha kungathi into encane kanti lento bese iyenzeka ekuhambeni kwesikhathi. Ithi mase yenzeka lento lena, ithi mase yenzeka bese shathi ukuthi yazi kunephupho engalibona or kunephupho elavile sibonakaliso kodwa ngangasithathi serious. Osho ngamanye amazwi funa abantu bakuqonde ukuthi iphupho indlela yethongo noma kaNkulunkulu yokuletha imilayezo ethile engaba emihle noma ngemibi eyisexwayiso nezokuvula amehlo. Ngabuye ngisho nje ngithi mina uqinisile kakhulu msakazi, kuyona indlela yokuqhumana nabantu abangasekho lelo or iyona yokuqhumana nenglozi, uyabo. Makuthiwa inglozi yethu sina sikolotha inglozi yethu yini madlozi, iyona ndlela yokuqhumana ukuthi amadlozi asuke akubonisa ukukhona into mhlawumbe lakushela ngayo. Asengikubekela nje usibonele ukuthi mhlawumbe asisithi mhlawumbe uphupha mhlawumbe wena ugcwele igazi mhlawumbe or uphupha mhlawumbe ukhona mhlawumbe umuntu omazi othelwa igazi or kanjani, usokhomba ukuthi kunesifo lesiseduzane ezogcina uzokwenza kuzochitheka igazi. So ukhomba leso ukuthi uma uphupha into efana nofuna uyisukumele ungakuthi wena hawo obigazi and futhi lo muntu uyasokhulumisana isinaye angengeni, wayibona into le. Nokuthi nje ungaphupha mhlawumbe uphuphela mhlawumbe uphupha mhlawumbe uphupha ulahlekelwa mhlawumbe uphunyelwa amazinyo mhlawumbe into elibele nje uphuma uphunyelwa izinyo ini usokukhomba ukuthi kunento leza kulahlekela lo ithandayo noma ungaphuphanga uphunyelwa izinyo mhlawumbe ulahlekelwa isicathulo mhlawumbe ulahlekelwa yini okuzodwa into uphupha mawuphupha nje ulahlekelwa. Sike sikhulumela esigabeni sokuthi ukulahleka kwento kunento ezalahlekela and futhi oyithandayo izokulahlekela oyikhonzile igugu kuwe kakhulu futhi kahle esuveze ukuthi qaphela la kungenzeka isinqanda mathe sakho sizokudampa maduzane. Siyahamba kodwa sobhizi awuboni wena lento ngilehlezi sisho le umuzathi umunye umuntu uphupha mhlawumbe ema toilet yabo izinto efana kanjalo. Izinto eziserious lezi zinto lezi. Uphupha mhlawumbe umuntu uphupha mhlawumbe ulele nenyoka, uyayibona ukuthi usho ukuthi lo muntu othandana naye mhlawumbe ungenza sitha mina mhlawumbe uyaganga ngaphandle ngahle ngigcine kwenze ngicela senehlukene, uyabo. Ngokuthi na mhlawumbe uyajula ngaphandle wena uthathe uthula nje hayi baba ngoba mina ngithandana babasibani ngibona inyoka lapha ayikho lento le, uyabo. Usasho nje lapho nami ngiyakhumbula nje ngiphupha omunye
ngiphupha ngifuna isicathulo socheri wami ngisicinga isicathulo socheri wami kodwa lento yasho lengilosi lapho hayi lo muntu uzokudampa sokudampa lo muntu ngoba ngisitholanga lesicathulo salomuntu ngathola esi1 ngingangasithola isicathulo salomuntu and mangiphupha lo ngimphupha lesicathulo sakhe ngisitholi kuyasho ukuthi vele sizohlukana naye ngiphupha futhi on a very same dream same day same time ngiphuphe egula and lento yasho ukuthi lo muntu uyapretenda kimi akasile lento ayiyo ngoba uma evele egula ukuthi kahle akayisiyo lento ayiveze yiyo kimi yayibona so izinto ezinjalo esuke ziveza ukuthi hayi wena uyaqaphelisa ukuthi bona lo muntu lo uyapretenda lo lenyoka lenyoka uthatha samadlala uthatha into encane le so kakhulu kufana nokuthi nje mhlambe uphupha mhlambe ingubo yomshado sokusifo leso wona ungabuthi nazo zizawushaya ngakudala ini kana ayikho into asiphethe ngelitho nedokotela enye into elula ukuthi abantu bandasenda amaphupho ngaso sonke isikhathi uma uphupha kukuhle kujatshulwe iphupho lisho opposite of that because abanye abantu athi hey ngiphuphe ngijabule hey kusho ukuthi ngizojabula nje lisho ukuthi uzokhala always uma uphupha ukhala uphupha izinto ezimbi mhlawumbe lokho kungasho izinto ezinhle ezingahle zenze so abanye ngoba I remember ukuthi ngizoyiphetha ngaleli kukhona okwangitshela ukuthi hey manje ubephupha kamnandi ephupha izinto ezinhle and then kodwa kwenzeka izinto ezimbi then I say lento le ibingasho kuhle phela ngoba ububona okuhle wena bekusho le opposite kahle hle so uyabona ukuthi ungathi uma uphuphe kamnandi uphupha ujabulile bese uthi hey kusho uzobhiyoza ngempela ngoba ngenzeka kunosisi ozokwembatha maduzana iqiniso kakhulu hayi dokotela awesibatshela inombolo abantu bekwazi bekuthinte hayi ngise eMpumalanga ekuthiwa khona kusemkhondo inamba labangangithola kuyo ithi 082 besithi 50 besithi 17 besithi 50 besithi 6 egcineni oyifisela kona uNkulunkulu uzokuletha kona lokho kuzoba kunjalo ingako bethi sikufisela lokho uyifisela kona ukuthi uyifisela okuhle leni nathi sisho akube njalo uma ufisela abantu okubi futhi asasi ngoba ufisela abantu okuhle so la lokho okuhle ukufisela abantu kuzokwenzeka kuwena imbhalisho njalo ithi lokho ukufisela abantu yiloko kuzokwenzeka kuwe awuwazi ukugodla inhliziyo lokubamba inhliziyo ufasa inhliziyo ufasa lento zakho ufasa yonke into yakho ufasa kwawena ukwenza uzenzela wena siyabonga ngani zakwethu Yeah.